dari senario benar juga hak wartawan ini dia matok pelayanan tadi dan dikeluarkan studio keluarga dari dia dan dia matok waktu di jalan malam dia dua dihamil ada dia itu dua anak dua burung mahal jadi Dama bermusik kalau apa satu mulut sampai tiang menami masalah musik nobar di sini ada mana lagi Sofia,
si jodoh tu masa lumut dunia tempuro di barkawi alai ido wakuna ai mulai saya kisi orang tu son saya orang tu suru jor bai je ko begitu habis sih dia kok jadi so dia sama ngaji udah si holo di larang ada yang menginap kopi dari nemo kawat si holo ada saya budak kalau di so tak kaya minum kopi nanti nah itu kok jual renong budak kopi nanti 17 kali itu wah ayo lu si patah minum juga sih jor bai je kopi ni kon habis ke nak tulang baru orang gak bisa patah kayak kiuru ni baru itu terbaik tuh jadi boleh ada ayo nasamit kelih ada tuh lah selawana mi di pernikahan namu di pasca pernikahan mon di bagian saudara asal dia beliwangi gawi keluarga si turun keluarga bahagia takas semua kami yang datang sama dia jual mana burju doang dia suatu manyan di bulan nyari jadi aduk asing dung berkeluarga dia baju tu malau mau buat rohan si matuan asal bertabar asal rohan si matuan naksa sama itu nak tulang tibi rumah hotu tu dilian Tuhan diwahi pasong doh di cador bujumi bahasa dia mertab kasilas rohan di kita selalu nomor pariwan jadi mau sama so kami main rojer paribamu mabuang ulos walau ulos na huwag kanyang unang nilai siyan bereng siyan nilai na siyan hartanan alai pakohon ni ulos sa pariban o sa tawon si pata ulas doon jadi tamyang masih tamyang kita sa biar tidak tuan diho anggi agabion do kay pasok bukoy mga cari ay pasari do higi sila ay kasi majuta ko ay like ko si pata alaraw era ni si majuta jadi ang lain bisa dari oban berbari o kay dia to oras marihamu pariban namin oras mahami pariban mula sa luna alay alarong ko rin nagtabban yang alahina ako lang ulang pinamorang kata sa mga nagulang natin kata sa kasino siya dahil ulat ka na makulong-kulungan jadi pos dorohanku di bawah si Tudap pertama kenal kita roh jauh di martaban lawan kebelah itu yakin kebelah itu dulu jadi memahami masih wargaan jadi menerima kiriman sama lain di keluarga jadi sama-sama dia membuat guru dan jangan guru sehat asal dia dari gue menerima mungkin pengobatan yang tak berapa jadi sama suami kado deh sama kita bantu pada segala kami las maruham bulan maruhamnya las maruham tadi yang menobel dasar kami hanya pun lancar-lancar aja kita sehat panjang umur bulan hari boleh kita akan sebelum dari jadi las maruham pemerintah tak istri lo di halangan lo ini di bawah pemerintah jadi saat mata di halangan kita sudah tinggal pernah ada dua jadi sama ini hal hasil kami Saling percaya
sian hari-hari di baba, dokter di baba. Lima di nama karatong pesta pamasok muna at pagkakatong. Hani magkamilo dito hani sian baliban do sian arare ang dia manian. Keluarga muna, keluarga Sidrio, keluarga Selugadi, Siolo Mamora, tujuh narion. Jadi silohon nani siya kamu, tuhamu, sokon hati itu lumado, sinalo matagani, harap ma panupanin. Dua na mahamu, dua bom, anak ma buha gajumur. Sialani domai, dihani silohon nani tuhamu na, molo di dia Kristiano tai itu dia tulu mahot ama anak dokon dia alai moli anak bataki tulu mahot yang lagi coba marok dahulu ini marok bulu anak marok tu molo ini di panggung kamu menggalibau keluarga kamu nak seorang mahamu di keluarga kamu nak dapat apa sih mahamu kalau muna siap diharta jadi ima pak untuk kamu tidak dasar kamu nak kau mengalibau keluarga kamu hampir siang kan ada mana hubar di sini kami matutu di Madinah Manggalar ada nagong dua tu penguruan naturas muna isok kami naman tulak muna di Madinah pasahaton dauli pasahaton gabi hata horas orang usah di orang kami Tuhan muna dari kami molo di bulu tahun pak ni jadian itu hidup hidup menat mardokat tubuh sopa mar gula-gula ini bayi marburu jadi nomor nafatan tuh molo sopa mardokat tubuh habis suhu manaro sopa mar hula-hula pasu-pasu manaro ini marburu kamoral manaro jadi di sana main pasahata gitu hamuna hanon daudi duhut lau pasahaton ulos Tuhan muna biare nabi dia batu tu ulos ibadah dohon toni muna si pasahaton di Tuhan ta asa nungante na siang kami tulang muna horas mahamuna nama jalo sa horas manang kami na pasahaton itu ba atau tu bereku sejauh nate bereda soalnya tadi ko nakingat bang sok berat tulang ya senyum pun atau senyum tadi jadi
saya ada pesakku banai dokon na dibereng mi ido hati bekonomu lo bisa nih haja haton martang ido na tu hobere anoda molo tulang ipoto hodora buha mengarupon saluhutna hala oman na martariban buha tulang musik tutulang panjay daga nah udok bisi bolu siko kan nokon dibuat titik marak ku panot tu taman dibagas ni simatuam perang iduatku sebelum semula kan non akka simatuam nakiningan akka sejalo pamarai sarihuna nakiningani akka ida berpangido na batu dan non ulosi lo dipilih lagi dah baru be pas yakin non sobuman non rohani lagi kita aku tuh bere dah pagarida honan non buat mah bisi terima non jadi mulai di mari Tuhan las rohanami apala tomat di bahasa saudara molo baba nakin madokon bahkan nakka amang burung nakin asa semarho pedokon somon naso pahato puninna hape kau lah si rohaku kola ro bobuam tunatulang ro oma musik dilian al belgado dilian dong tubuh kusina juta nasa do tuhami mulai di mari Tuhan marta da songle masih batu do songle me omma dong ammu dong atubukon agohodo bereku ambi mana anakku dan omma dong ammu lahu martokar pikiran lahu martangiang amgiat hatok dapoton eluamu juk marilengan panggilan nabi do tulang tahunnya nate buka busuk kene rima petiga kate asal bilas rohani simatu amiate tulang jada di hokwang anak khasiat molo tulangmu pasar ibu ba ima dong aku sakalas tulang bisa pudana jadi audok bisi ba ubereko ubaga ko bariban mi tubuh ni tulak tay amar tulak ko pasar ibu jay on inok kudo marinong kuda ubaga ko humereni alay ang gusonari om manamuli ate boru kapubulo nate aholong imaon ulang behayon iman na masakade siyadatani yang mamu tululok tubalak atau betul di perbatua tuan anak mahu tuwa boru dongamu mai sarmatua yang hidupku ala masih kalau nak kini sudah rak maju hamuna dua tusan rak maju pada kamu kau biade tua mang boru anu disi anang asapus oleh halagiate
Musik. Sikap nina pasahat kami berdibagat dari pasahat debata dihami ianak tomona. Jadi tuk samani pe raja nami nah pasahat kami lasmar hari badan nak di Pulau Timah. Di hamuna ianak kami. Di songro kami waen hokartu udah ulas nerohan pinatupan debata di tonga-tonga di keluarga. Mari di nang majalo pasu-pasu para rumah tanggaon una pohokunan. Bor tapu naudion dari jauh-jauh parigan udah sifat itu nakyo kumba asarupa pangopotan audo iman dan ya dengan perjuro mengatur si bor tapu semua dia tadi nah dohot sedih pengalaman di bor tapu ngawat sungai soal sedih gimana belum jadi anaknya itu orang 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 yang sudah kurang buku kau buku songonor dawa yang kau nak mengulu orang nak buku sirkulasi kehidupan tetap memerdekakan dalam rumah tangga. Ada di tong selebatan itu buat dua tubuh baru terturut koni gaya jarum tom di suai nak keluarga. Harus hati. Hidup pun di hati Tuhan itu sinahulong. Kalau Nabi sudah meroha sahut peluk Nabi itu hati ditangkap di dua gasan rohan. Asal bolu Nabi itu berdok ke bawah buku. Hal disiruk kasana tapor di monana. Narugu di bulungna. Botar dan bunga. Dua ni nama barang kiro sona kababamo. Akan nama tinuduh bolo sam silakapan rohana. Apalagi dong udah ulas niro. Ay sudah ngarong di hahana ong yang gina bawa buku. Bolo tuk peda ngarong di hula-hula na adong di boruna. Iba sikong babani de bata bawa buku. Sao tikataki bagajang may di bagasan maniraman. Asa boy maruna matparboy tunga-tunga ni keluarga. Sautik ngai marohon nami. Narhiti siyan nong mamuk kahamu marmatang gadi bagasan ni Dikyon. Nunga tunga say gudang. Hata na uli hata panggabian na pinasahan ni Akaraja ala tumunggane. Lumoy pa lang diantara ni hula-hula mo. Siya kami ito lang. Dohon ngai matuhamu di bagasan ni Dikyon. So mana po lang muna. Di hata na pinasahan nila po sila matatuhamu. Iya hamu. Iya bumber keluarga hapi halang Kristen. Yang kay sirang. Yang goso sinirang niya matilang. Wajib boleh. Jangan dong istilah di halak Kristen. Belajar mau jadi keluarga, huduri maju serene. Soalnya kami murane, soalnya kami makan, soalnya kami maristri, soalnya kami bersuami. Cari lain-lain. Nak pun sama ni. Tetap berkesadar setia sampai hidup mau halak Kristen dan nangga. Ibu kamu may janji nasihat debata. Emer janji roh lagi bagas lorong itu. Asal roh nami mempertuhakan yang kena dua-dua. Asal ditong sedebatama di hamu
tubuhnya anak tubuhnya buku karena nalo pas nong hanai martanya toro pendebata asa tubuh lalat tubuh sikor solo tabu mabuhe nela tua tubuhan anak bahamu karena nalo tubuh boru donga mula mesahat terasa matu asa mai roro hami di siat tulangmu lo mabuhan itu iba songon nasugot mo pasahatan ito si Brito di bin mator di munyang mahuli-hulimu Kompartulaw serero pero joga sa di Tuhan tayo dihita. Yang ko tari mo tupi mandangan nito maru diha sa mga serero amok kindang songoni kera lo sa na level ta. Basa di Tuhan itu ngatongan keluarga. Jadi dokum bersyukur toro pagdebata. Jadi di bagasan de pason hubo kami ro di son. Songon ada tayo. Yang ko na mangulo si bana mangulo hitoti debatado na mangga. Alay hobar tuwa tayo dihita habata hubo kay manang son. Uros nagat yang si toro rapi. Ang kiat matong pita-pita na uli pita-pita na ringan ditambah di tanyang nani turupan debata asa mamita di haulion mamita di haregano mamita di hagalion mamita di hasangapon di hamuna tuari na nagro pamurun namin asa na ipasong kumpaghatan ni Nabiotio na madok sa nasulu sa matubatian hupasatan non ulos hima nagabi api honon namin tuda mga non ba pudamang ma paggabiani pudamang ma ng hasahatan ng kaparanasan buti ma kami. So kami hula-hula ni anak kondanyo. Dinapatari daon pilas ni rohanan. Dinamamumpa rumah tangga naik baru na sila. Apa satu ulos sa kopita-pita namin mangidot komat na debata. Asay koptibu lihat debata di na sila hagabiyo. Padang ma setia sampai mati.
saluhna hula-hula nami tulang nami hula-hula na posok satu hula nami tulak raja nami nagtulang na muraburu malutukto wala taon marsam pahami sama nilot ni najatuan itu orang nami ini bilingnya sikap tulung yang bisa sakit parilah dak sudah pula ni tangan marsam pahami mata fotok kamu saluhna hula-hula nami nata silsiran nami na susah dia raja nami jadi apa yang pada nami Babi, inilah borhak mahami mari dia hula-hula nami on dan mari kami kodang mangaliat lao mana panopa hula-hula nami on saluhna bedamang ma na muline
mangulus na pasatan. Sa hindi mamangulus si anak, mangulus siya kabeo ni si jalong muna siya naman karibata, malaw si jalong muna, lima rin naman karumakan ka ng baruhan. Dia muna pamuruan namin. So paro hamu namar hula-hulay. Ini sudah karakka merdeka lebih-lebih. Roh hamu marso pato hami hula-hula muna mardongat tepeng. Sanggia matutujulan naron manupak martinani amat taribata. Dilihat dia muna narikot akan perdagi kuning. Gabinan ini ulu muna sini ini napinang muna. Molo tung nari pakaratoan. Molo per 3-3. Idolok pe hamu dapat anak kapagagan alungan. Tujuan dapat anak kesumbungan natio. Kemudian kondisi tua-tua. Kekebalan galinggang kalege di dulu itu berdua. Saya tuh dia anak nabi suk pertayu barang itu kata borumuna emas dalam parenya. Ikan naruh miris tua punya sorok di dulu itu berdua. Anak pegang mulai miris boru lihat terus. Doa muda masih berdua. Anak permusik kami. Siapa lagi lalu matio di perawat panatapan. Baik lamang masih tio lah suka dong matu asal. Bere doto baru roro hami tulangmu maka fotok kamu natu inganan mula iba siala lasmi rohanami tuhamuna perjolo mana horon nami tulek tulot ibodok ito roro hami disot sudah hula-hula lima dinama kalason now Majalo pasu-pasu persaripeo berenamion do berupo las maroham sogodia las mirohamin sogodiro nang las mirohanami hula-hula mo kajang maurumu sehat maho saya lalu tu ditapai tuhatta marihamu pasu-pasu agiat lalu tu tabana pinopar dihamuna asagiat kajang na umur lau pairing aka pinompar mo tarnubo aka pinompar mo iba sa ronal asar ronal iba sa ino isitua-tua tulek kurang iba tapku ador hadut pangmain na to gusto ni logbu ador hati dito gusto ko ni hormat nang sor matiwa na lek kurang iba tapku pairing pa ho satu nomor ini satu nomor nono matutu jadi sa kuni do ni ho bere do di ho guru ditapai Tuhan madi kamu kami pasok agabi untuk hasakapo agiat matutu tangiang namion diolo itu hatta sokodi orang dihamu nabat keluar kalau nabat keluar ko arong mandok rumit arong mandok susah belum menurut tahu sisuwe do rohani bari boleh tidak senari belum menurut tahu gampang do nabat keluar ya boleh sokor hotel masuk tu si batuan mana ni bodoh kurang naik ko majolo bono dia kapoi jadi gabe batuan na songon na manuhuk ko anggap may songon anggi bardulami nasiyan tabubulon laking nasiyan din sa simarupa bono ni vet ko songon dina ko roha ko padon ni tuwa mo suli permaraan at halangan to ya di do harus gabe pasu-pasu do na rosa lomo tujuan level. Jadi isok pevere doto guru nak pula kurang dohon nami. Tuang pagajang-ajang madiga surah madera kita di waktu bang nakiki garubut. Jadi istilah seleraut tapi sudah ulang nak mulai sampai subut satu seleraut berdalam dua tiga. Jadi saya kira mak tujuan nyari. Saya lalu kita baik tuan maka hipasok kafir diok hasangabot di hamuna ate iba sinorok bono tu arok tabal niya ka adikku ba hubasa ma tikyo to hamuna Nung atong gudang behata
nauli pada nadingkan akata pas-pasulan di pasahatak ka na makulagro at wang na magbutsil doy di siya na ng magdalo pasu-pasu pagdagat sa rapi o kamupo namin iso jadi tirohon namin tuakan ngutong mordong akapuda artitulan sa hutan o kita araw ko tikina mo siya kabanan akata puda tuwa muda po pukula Wala po. sa hutan o kita Ilo. Sikap satan non, budo ron naga kata puda tuwa mo kata puda. Jadi di baru namin son, baru ko di son do kala namin. Mula mamere mulo sa yon, batong las selas raku. Pos duro ako di Tuhan ini. Ay di pati tuhatta do ulota, siya no mulai mamuka satu na pasipuluhan no. Pos duro ako satu na sipuluhan no puwa uloton, ramo san di Tuhan ini cerita. Tiruan na rin sa lupa. At tina so, masijok-jok na Tuhan ini mga ton. Awas robos sa deryon, apalagi di cuaca, ala ima. Bahasa di Tuhan ini sa lupa. Alanya, aku kampar waktu bagasar waku, bah. Berleba do burkodo, elakon, atas burjuro ado norakdo. Kapola na mapaggaw kamu di awis. Jala hubereng ko, memang lebur juro buru. Jadi patut do so ini kalau ku masuk siap Tuhan dia matokkan ng gutom ngalas rohata terbalas rohata bariti egon tokkar ng gutom tibu ditongos tuhata nagabe agabion si tibu narak si tibu boru barita ng majalo papasu perlu kasarepion no pulang yon jadi iba sira ona ni Tuhan muna kaya wala nga ito po pukuro boru kuriso puku boru araw ko tikina mo sa tebanda ni Buddha to na punga Wala po. jadi sok kami opungmu pag nabigabihan opungmu di som tuksono penon ulos nalo pasatan nami Tuhan muna hola pergitia do dapung pasu-pasu siya dibatado ala pergitia mungkin sa kami opungmu mau tuksono puno sona nanon mangalo si badan lubi mangalo sa todimu mo takkan do dapung na jadi pas lo hap soalnya rakon yakada do tu nak ini ada berbudak kaula-ula muna sudi hatai ikon para tosoromu bertarwa muna lubo bila baru pagita marniko bila tutup ni cuata lubo bila apa kuboru siron nami to ayarong do hatai na diarin hatali dia si Maria di pihak do hatai dari putar-putar di bagian rohana do si Maria do apa pudak di dalam perbuatan mamunon jadi sudi hatai katanya kahula-hula lumogi ikut pokok sorong mo dari popom mo dilo puktok kay bagota asar otak pasu-pasu ke pasoro anami au yakin do keluarga nasirasi do butok kan buton dia mo bermusik na alarong do lagu ni Reza Basari Bus Indonesia iba coba kamu kami mau tuan nasi deh Oh, dia memang. Kasih
Jadi songono do tulang na to. Ido. Songon nak kisong ni rokon nami. Tulang. Jolo saya penok kami ro manopo-nopamu. Ano pe jalamu ko nang mutu sida tulang dah. Mau datang. Jadi di lara rohan nami do. Tulang dengan ni basa mulai. Songon na nyopong naki. Bila kami lupa dengan ni cuaca. Jadi epu tulang dohot di tulang narobok nami si Mamora dohot si Majuta duk Sudema di tariban nami akapa urmarak pasar ibu tidur songoni petulang nabuyan no di patu pahami laos si palas rohamuna otik susadia tulang na dotua Tuhatam atong namangguhi pasu-pasura. Biti masih lo nama tulang na dodo. Jadi apa nak pada kami? Gabi mak gabi. Asapur hak na jolo kami. Manop-manopba. Tulang na tulang pasaribu kembali timarako. Amak pada kami. Gabi mak gabi. Bahan masuk kami kodang mengaliat manopba hula-hula nabi. Bedang masuk dia na. Dia eksibul buloni. Bedang masuk. Subhanallah
Ako di siya bukan siya. Jadi mau dia ada mati hamuna selalu dia ada konami. Mat saya seroh nami. Tohodo hamuna anak raja anak namora. Iya tong kami di son. Di pasangan hamu kami. Ima di pasangan kamu tuh kami. Ringgit nanti no paling degarai apa satu pasangan kami. Alani bagi dua nami itu apa tadi bata. Asam giat. Dilihat di hamuna balas dinauli na ringgan. Berarti tehon. Gabi dan ulah muna sinur na pida hamuna. Asal sok indan itu tua. Situ bukir baka mai. Tusuk tubur hotan. Di hamuna saluhuni anak kon nami. Marsukot haduan. Tusi hamu mangalaka. Tusi pada bota persaudian. Ima tutulang. Jadi maekpe. Ala pasikopan nami ma. Pasaton nami ulus panogu di bere nami on di bawah nami on. Asa lasbaro amuna. Tuk sokonopen nang ulus. Napila tu paninat tulangmu kopu totoboru. Nang nilai ulus on. Alay pos rohakku sono atak kulak kinikan do. Sadaro hamu magido tutuhani. Pasu-pasu di Tuhani do hamu. Mari hita pangiduan nami. Kami selalu nak katulangmu dapat pura jadi naik pe soalnya dok ni tua bila tikom mahujur tutup ini tabian wakar meguton tusiau mangalaka tusi hamu dah do tak perseulian Ima tutulang. asa tebak ku mahata saudara ni upasa tangga do ibadah tu dalam tu jairu dukutuku kami hamu non parpunami berenami boru nami takka semua pemuda pertaulian pertaulian takka semua pemuda marto ngani jaru Ima saat tutulang. solu ka satu bagian utuku abi haman non boru nami bayar bere nami tuba ka semuna tuakan di beton saat mahu horas saat gabian maka perbuatan nami olo makanya matulu hari maka permusim nami anak tugon nami namanya anak konamion. Bere nami boru nami tuba kasenasi itu tuba kasenasi. Mai mazokor dem hanya amang marolo polo podiki.
Pahaman dulu saya. Geser tulang, satu lagi tulang. Iya. Bagus. Langsung tuh Aiki masuk main Nino. Ada. Apa itu kok kata nih? Kurang hidup tengok nih, kamu bos. Oke. Taruh kita. Taruh itu kan. Bacok. Sisi. Oh itulah. Jadi mulai karena saya siguro lang pagkakasakal na sa orang ng elektrisyon ko. Jadi sumato sa pinagkakarang na ito na sa isyon na sa manusia. Sa amin niya milig mangulo, sa amin na ibang ganito ang kasama. Hindi ma, Orang. Jalan itu lah, jalan kamu berapa? Lah, ada kamu pasti dorong dari kan. Kalian dorong nama mina cepat. Sadado na hupagino siya ko